Karakia Timatanga is applied to when you are opening any gathering or whānau hui. This karakia is very well known throughout the Christian community for its simplicity. Go well and God bless. Kia karakia tātou. He honere he kloria ki te atua he maungarongo ki te whenua he whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Hanga ia e tātua he ngā kauhau ki roto ki tēnā ki tēnā o tātou. Whakatongia tō weru a tapu hei awhina hei toitoi a mātou, ki aro haina mai ngā tuakana me ngā teina, ki a pūmau ai ki te ngā kaumahaki, mo ake tonu atu. Amen. Ko tō tātou himene, he honore he gloria ki te atua. He honore, he gloria, Karakia whakamutunga is applied together with the Karakia Timatanga when you are opening and closing a gathering or a whānau hui. This karakia is very well known throughout the Christian community for its simplicity. Go well and God bless. Kia inui tātou. Kia tau ki a tātou katoa te ata whai o tō tātou ariki a Ukraiti me te arho te atua me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu. Ake. Amen. Karakia whakamutunga closing prayer. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, now and forever. Amen.